Тамара Мавсар од оваа година во ракометниот клуб Вардар. Млада, амбициозна, многу дружелюбива и сега ќе зборува за Вардар ТВ. Здраво, Тамара. Здраво. Тука сме во Ласархант. Знам дека супер си поминавте со девојките од Вардар. Потешко ти е на тренинг или овде? Ovde. Ne, ali ovde je stvarno interesantna stvar što mislim da bi trebao svako da proba. Drugačije je bacat na gol kad nekoga i ako nekoga gađaš u leđa, tako da stvarno super i mislim, nadam se da ćemo to još ponoviti. Не те знаат многу македонците, бидејќи од оваа сезона си во Вардар. Ајде малце да се представиш. Dobro, ja dolazim iz Ljubljane, treniram rukomet već 16. godinu. Bila sam znači sve svoje vreme u rukometni klub Krim, gdje sam sve započela. Mislim prvo u mom gradu Lugatec, gdje sam uopšte saznala šta rukomet znači. Tu su mi mnogo naravno pomogli moji starci i svi treneri što su me pratili na rukometnoj poti do sada, tako da sretna sam da sam došla tu da isprobam nešto novo. Како исконтактира со луѓето од Вардар за баш да дојдеш во Вардар тука кај нас? Pa bio je kontakt preko, mislim da je e-maila, kako se sećam, i onda naravno pozvali su me telefonom da su zainteresovani da bi došla ovde, što je za mene bilo stvarno nešto veliko jer znam da je to klub koji želi usvojiti Ligu šampiona i nadam se naravno tome i ja da bude tako da kad sam dobila prvi poziv bila sam mnogo sretna i naravno čekala sam da se sve završi i da bude uspešno da dolazim ovde. Сигурно сум дека некој од вардарците има видено на некој надпревар. Знаеш ли кој го дал предлогот за ти да дојдеш тука во Вардар? To teško da kažem, ali možda da se setim prije, mislim da je bilo 2 godine kad je Vardar došao u Ljubljanu da igra sa Krimom i mi ovde kod vas. Pa može da su ove dvije utakmice nešto presudile i da se onda desio taj poziv. Što najmnogo ti se sviđa во Skopje? Pa mogu reći da su ljudi mnogo ljubaznivi, da sam se brzo navikla na sve, da grad nije preveliki, tako da mogu sad već sama kolima da vozam gde hoću, tako da u stvari za sad je sve super. Mislim, Ljubljana je ipak najlepše mesto za mene, tako da vidjet ćemo. Pazi što si rekla сега, ама сепак Ljubljana, знам дека е твој град. Второ место Скопје, нели? Je. Добро. Кажи ми од условите Вардар што ти ги понуди и она каде што тренирате, одите во теретана, што најмногу ти се свиѓа тебе? Pa ne znam koju stvar bi rekla da je loša. Znači stvarno kad sam prije 2 godine bila tu sa Krimom, kad smo mi svi videli igrači ovu teretanu, mi smo bili svi oduševljeni. Znači to je stvarno vrhunski projekt, imaš sve šta želiš, isto hala je po najboljim uslovima napravljena, tako da stvarno ne možeš se žaliti isto ljudima s kojim radim u klubu, vidi se da je to stvarno visok profesionalizam, tako da nema loše reći na to. Ако не беше Тамара ракометарка, што ќе беше? Možda skijašica. Kad sam odlučivala šta ću, rukomet ili skijanje, onda na kraju sam odlučila za rukomet, ali stvarno volim skijanje, ali sad kada sam profesionalno u tome, baš skijanja nema za nas. Знам, да. Да не дојде до некоја повреда, нели? Тоа е страшно. Да, со која од девојките најмногу се дружиш и како те прифатија? Pa najviše s ovim curama što su više već igrale u Krimu, znači Andreja Penezić, naravno naša Slovenka Barbara Lazović, tu je isto Andreja Lekić i mnogo sam se dobro sad pohvatila isto s Andrejom Čović iz Hrvatske, pošto smo skoro cimerke u stanu, tako da mnogo se družimo i mnogo mi pomaže oko svega, tako da s njima najviše u stvari. Konkurencija na tvojata pozicija? Kako je? Pa Kamila je super devojka, žao mi je što se je sad desilo šta se je desilo sa prstom, ali znam da se ona će brzo vratiti. Mislim da smo dobar tim, jedna drugu mnogo bodrimo i jedva čekamo da odigramo konačno neke prave utakmice zajedno. Може би е рано за тоа како ќе поминете во Лига на шампиони, ама претпоставам дека си позитивна. Pa da, naravno, mislim tako kad sam već rekla, jedva već čekamo da počinje ove utakmice, ok, prije imamo malo reprezentacije, tamo će biti par utakmica, da vidimo u kakvi smo isto formi i onda se jedva čekamo prvu utakmicu kući da igramo u Skopju i nadam se da nas što više ljudi dođe podržavati. Добро ме разбираш македонски. Претходно си имала ситуација кога си зборувала со некого македонски или не?
Pa baš nisam, ali ovako kad sporo pričate mogu razumjeti šta zboruvate, jel da? Добро ти тргнал македонски. Од следен пат правиме интервју на македонски, важи? O, ne znam baš.